Molo. Mulweni andiniboni. Ah, sikhona apha. Utawu. Uright what? Mina? Uright? Fana nohlelo. Chi. Ngizayi phela ngizayi kabi. Yeah. 103 years, ne? Apa? Una 103 this year, ne? 102. 102. Yeah, more 23. Then 100. 24, 25. Yeah, 102. 100, yeah. Mulweni Molo. uzakumbana Opa. Isibongo. Umafumane. What? Mafumane. Ma. Fumane. Hayi lo. Ngiyengeza apha Okay, so makhulu secret yakho ukuthi ukhule uzobamba 100 years xa ungasixelela ukuba wena noThixo nihlanganisa idiliphi. Ngimesaba uThixo mntanami. Ngiyamesaba. Yiyo lento engathi insuku zami zithi ngoba aniyolungisa kodwa lesawuye ukuphela. Yabona Thixo yonke into andibekile. Andithandi umntana womntu ndithanda umuntu. Onke. Kambe umuntu ohlelelekile njengami ngimthatha ngathi ndim. So i-advice umakhulu angasipha yona thina ke you know intsha ukuthi nathi sikhule silingane nawe. Yiphi advice ongasipha yona makhulu? Number 1 ukoyika uThixo. Number 2 uthanda abantu. Ungamkhethi umuntu. Sizwe into ezibalulekile kuwe. Uthanda uThixo uthanda abantu. Okay. Benzela izinto ezingaphezulu kwami abantu. Mina lo ezimangazayo. Nami ke ndimangale. Kodwa uyathika uyaphila. Kodwa nenza icebo noba linjani icebo ngiyayicela Thixo. Yeah. Zawamba na uhambe yami zawamba na. Lungadinga lidinwa ngami. Sizawucela yonke lento ngifuna ukuhlanza. Zowabalisele nabanye. Makhulu. Akubuza. So namhlanje makhulu i16 zaka June. Main yabantwana bethu. Abageke ngwayo. Lemini. Yeah. Mini yabantwana bethu Hector Peterson abageke ngwayo. Benga ingengabobodwa kodwa. Namhlanje imini yesikhumbuzo. Yokufa kwabantwana bethu. Befela ilungelo labo. Usayikhumbula kahle? Ngibona. Ngiyayibona mntwana. Ne? Ngiyayibona. Yeah. Ibhaliwe manje. Ibhaliwe. Ayibuze nazo. Yeah. So wena ngo76 xa isuka le impi yakhona bokuphi makhulu? Sorry? Mayenzakala lento le ka 76. Ngalemini. Lemini Bophi wena? Dala bephi? Usesikolweni? Emsebenzini? Zange ndiye esikolweni. Point number 1. Okay. Ngummelusi ekhaya. Ingabantu ababomvu. Kufuyiwe kodwa azange nisibone ke nesikolo. Kodwa ke ngalomini ukuthetha okho. Wandipha abantu umlomo uthethe Thixo. Wandipha ingqondo uThixo. Ndambonga uThixo. Ndambonga mntana. They can read and write. You can read and write. Sorry? Ukubhala nokufunda. Hayi ngiyabona uano bahlanganisa. Negama malibhala lapho la 3 4 5 bahlanganisa. Yeah. Into ye. Kodwa ukuqhubeka ngokufunda ngokuphumula ngokuthini. Hayi.
Yeah. Bhala igama lakho. Ngiyakwazi ukubhala igama lami. Nansi Bhala. nansi kuthwa libhala sibona Sorry. Bhala igama lakho. up. Ibhale lapho X ke. Bhala Ibhala lapho ke. Bhala apha. Apha. Yeah. Ke ndibona ngokuhlami. Yeah. Kubhala uMisred. Yeah. Capital letters. Rebecca H nanguphelele ku Rebecca Ibhale fine. Rebecca fan Ifana. nefani Ngifundi ibhebha. bhala apha khona apha. Apha. Yeah. Okay. At 102 years she can write She can read. and then Uyabona iTV. eh Ibhoni mayiphansi. yeah Ngifunda amagama la labhaliwe. oh no yeah. aw nangu libethile ibethile makhulu Ibhoni Yeah. Kodwa andakwazi Hey. ukufunda. Kodwa ke bantwana bami. 102 Ayibo ukuqoka mina. Uthixo ngathi inyani bangandiqoka ngandibonisa into emanga zangu. Ndithethe inyani somsulu. Ushuthi nemfazwe le yamabhunu uyayazi. Imfazwe endingekeni ngayo. Yibona le second world war. Hayi ndayazi. Imfazwe yokuqala andanga ndiyazi. Eyesibini ndiyayazi. Uyayazi. Le ka 39 Yeah. ka Hitler. yeah First, second, third. First, second, third. first second world war and the third world war Ndizibonile zizi-2 Usibonile. usibonile Second. First what anyway. ya ubone lesibili Endinokuxela ngayo yile ka 1939. yeah Le ka 39 ko. aka Hitler Yeah. yeah Nge September ye 1st. Ukuqala kwayo lo. Ke 1st September. Iwaze kwa Hitler. Ngidele nojoga incwadi ngini. Yeah. Ndizondixelela. No. There was nama date. hey ne so Ngizile ke nale bhuti. hey Ndazala i-second born yam. Second born yam. 45. I-first born yam ngizalelwe ekhaya. Ngelanga luma uMandela eseyindoda endala. Uthawo Mbeki uzalwe nge-8 kunyanga azalwe ngayo nguJanuary. Umntana wami first born yami ndizalwe nge-8 kunyanga yesibili. hey Ngokwenzelani? Kuthi Ukwenzelani ngalo nini? kaloku ndithi nge-8 zenyanga yesibili ngo-1942 first born yami 1942 1942. uyintanga Mbeki. Yeah. okay And the second born yanini? First born yami ka-1942 Yeah. Kolandela bani futhi? Nge-45. Kolandela Kolandela bani? second born. U-Stanford. isoni born kule ka-40 leka-40 Yeah. Kwazalwani? ANC. Sabona nale bhayi. Bhayi le ANC. salibona ibhayi lapho makhulu ndalethengo la ngabantu abami. yeah Ngisho ukuthi kwazalwani uyakhumbula ngalo nyaka lo. Ndithi kaloku umntana ngokuqala 1942 1945 hey Usister uyi-first born Uphethe yanani? usister ndimbala ngani. uphethwe nani? Uzalwa nge-1st nge-2nd kunyanga le January nge-8 kuJanuary 1942. usister bani Umntanami Igama lakhe. usister igama lakhe okay Ufuna uchazele woyo ungafuna uchaza ukuthi usister uphethe yane ANC. ndikanti ngiqala ndithi umntana wami ule ndimbala ngani. okay Oh mayithi mina 1942 kunyanga yesibini February. February
Oh makhulu. January February. Yeah. Ungumntana wami wokuqala. Uqala makhulu. Uyile ntanga kaMbili. Kampeni. Okay. So sibona kumakoti makhulu apha. Umakoti wakho una 75. Right. Ufila kanjani wena ukuthi ube nomakoti naye ekhule because Khona lakhula ngaphi mina yena. yeah makhulu. Yabona ngihlanye bangalenhlanja ngoba undinakekele noma nje. Ngenye into le uye ufunda. Noma nje undinakekele. Angingangithanga kulibela. Nginganqise kuyiba. Kodwa uThixo wenza ukuthi namhlanje ngithendayo. Andinayo nomzele ndamncane ngithe kuyibayela. Even both first born yami le andinayo ngoku andazi wendiphingo. Ukhona umntana last born ka 63. Uphi? Timzalele khona lapho ukho lapha orange wami. Mntana. Govuyiswa. Okay. Naye wakhulu wefama akhol pension afuni. Mntana. Sasebenza. Usebenza njani? Usebenza njani? So umakoti naye akhule andlule wena. Adadadlule. Yeah, at least at 110. Ayihlanganisi. Yine? Ayihlanganisi. So umakoti wena umama kuwe ufana ubona nje uNkulunkulu nje. Kakhulu. Noma silwa nje hayi. Boni yalwa kanti. Kule kodwa konke usingandana. Jamela lokho kuye nami ngithi hayathi. Yeah. Okwakuze ku. Kuba yenye yohlula. Kuphe awukho umuntu wesibini afika noSlam la. Wesithathu. Yeah. Okoba kulapha khusha. Yeah. Kukhona Apha khusha 1 2 3 4. Yeah. So xa ufuna ukuya kukokwabo angahamba. Okay. Baba noma baba mbona nje umuntu wasendlini. Naye lento ngiphilayo uyakuyiphila. Yeah. So xa ningalwa ngezandla uzawina bani makhulu? Hayi awuyina vele mina. Awuyina mina. Mbeka phansi. Hayi hayi. Mshaya 2 feet nje ancinci awele pha. Yeah. Okay. So i-secret yakho makhulu, i-diet yakho. Angithi siyazi ukuthi abantu abadala abanye bayasho ukuthi ngifike le age i-diet yami ime kanje ukutya. Wena yakho ime kanjani i-diet? Asikisi ndikubona ngikukwengendlela. Ukutya kwakho utya yonke into. Mntanami. Ngithengela ama-chip khona ngoku. Okay. Yeah. So wathenga ulinganisi ama-chip nanga. Ndize waya lapha ngokuphela andithethi ndibelisi andifuni ukuwakhupha lo wase. Bendingafuni. Kodwa ndibo ayandiphazamisa. Bendingafuni ngifuna nawo. Eish. Ngifuna nawo la bantu. Utasabhetele ngoku abasakuhluphi kakhulu. Okay, better ngoku ne. Hayi. Ngoba wena adlula. Chayisa. Wathi umntana nami mama ngihlamba ngatyiwa le. Yeah. Okay. Yeah. Kamthetho. Oh, Ahlamba mama letyiwa bakhulula uqina. Yeah. okay. That's okay. So utya yonke into yakhe. Inyama yayitya makhulu. Ngangithengele phe osuwe wena. Isithu nditya ngenyama. Yathambo ndihleze honestly. Ithambo. Yo mntana. Yo. Yo. Sabuye over yesterday. Yeah, nomkhulu Jehova. Hayi umkhulu Sabo yobona into azenzayo. Ezenzela mina lo. Ingento. Yo, makhulu. Manje ukunika enye sample nje ungayazi. Apho khesani. Last isiganga lekona ibona. Kwabulawa umntana wase Orlando. Wabulawa
kwindlu oyotshwala esela isitshwala bambulala ngezandla wafela phalonda emhlelo umntana nqola kakuhle kanjani isihlabo ezihle kanjani wambulala kwafundiswa ngayo kwabantwana kukho umuntu ovuyo kwathi ngisakuya mina phaya yini ngumuntu muhle kusaba belungu betitsha belungu betitsha belungu esikolweni yebo kanomntana ngikhibe umntana umuntu umhlelo umntana eish kwafuna njengoba awukho ngumaziyo umntana apho kwase Orlando uzobulobela apha eSandway walahla lapha la khona lejani ndathatha ingubo yami like ngoJanuary the light pressure lami de leli engaka ayinezi moya banyana ezi iparafini pressure ioma ndayileta ba umntana lepa ngo8 bebonwa ngabantu ngo8 ekseni latsholanga ndilayita isibani abantu besiza kum hey makho kodwa kube niye kamngoma khulu yena ngoko sithi kodwa ndimdala vele ngubani lo mntana yayani mas reporter leyo nto lena azange eza amapolisa okostike 8 o'clock ekseni kwazofika ngo7 up sekumnyama ngoku ebusuku kulayite le front yababiza le lampu lapha ilapha bekone yababiza le amapolisa eza amapolisa aqala amthatha ungubani lo mntana hayi ma kanti lo mntana akaziwa nyana apha ngowa Orlando unomntana le friend yakhe intombazana nayo yabulawa apha bayinyawa nampumle va yaqala into ngayo lo mntana wamthatha ngamapolisa kini ngubani kini abamazi abantu bamazi lo mntana ebeze kwi-friend yakhe intombazana makho into lapha eStanding xa efika lo mntana i-girlfriend i-boyfriend alo mntana akaziwa apho ngowase Orlando angelishwa uThixo wenza imizamo ukuba lo mntana afunyane ukuba walandwa umkhondo wafuma umntana wase-Orlando lo mntana wakhe beze uyaziwa ngelishwa zawela ukuthi lamcholo lo mntana ndingamazi ndifuna uxolela yonke into lapha kumatizini nalapha engqondweni yam wathathwa ngurhulumente wamthatha semontshwara watholakala ke nyani umntana ukuba ngowase-Orlando ubhubhe mnyeni i-girlfriend yakhe beyibulwe ngezandla khona la ekhoneni apho ndihlala khona kuthi utata wakhe ebengumfundisi wale ntombazana ungebengwane uyamazi utata womntana ungebengwane utata wale ntombazana ungumfundisi apha ebhali esigaberini yapha ngelishwa naye waphuzela ngunkosikazi wakakha e-Orange Farm yenhlanda leyo kwaziwa ngoba ngingathatha ntoni ngothixo matho ndaduma ngokwehashe elibalekayo ihashe elibalekayo Tiger Fish uyamqonda umntu ukuya kwelahashe Fish wawuya ndandafana naye bengandazi abantu wazi imikhuba yabo wathi lo ochole isithi bangazazi number 1 okwesibini ngikulela umuntu unonsothwana unalala sidwe Khemka yamazwe Khemka isidumbu sakhalele apha uyacawa uqaba kwandisa andicawa kwandisa mina ndihlala beMbombeni nditshotshwala ndamchola ndambeka apha walala apha nomama kwathiwa bathi abawena ndawo yombeka walala phaa isidumbu sakhe apha lekapati yamthatha nam bathi abantu khona abawutyi ukutya okuphekwe sithi baziphekele bathi xa wenza itiya basibanike
abazenzele bona hayi lesibenzele thina Eh. baba kwamndise abela lapha abantu bomndise abantu abacabacabayo Abecawe yeah. kuthi Yo makhulu. uyayibona lo paragraph yesibili 1 2 eyesithathu ke ngizoxolela naye nginomhlobo kawami umhlobo wegazi nomoya ngeinde Yeah makhulu. ungumcawe wase St John's unxiba umpulampula wevelvet uthunya all over the world aye Kapa emalawini aye koloni abuye ndiphethele inyama ephethele mina lo inyama ngamnika kamera pha wahlala pha uthanda wabhubha akukho nomnye umhana nje wakhe owakayeza bonisa ukuthi hayi lo mntu uzama bamkhanyela selifika umntaka kaManona ubhukasho umntaka kaManona bamkhanyela selifika wazizula wayeke ebhubhele kwenye indawo nakhona engeyamuntu omuhoyayo kuba kaloku abamhoya ngaselifike lesi sidumbu akugqiba ukuba lirhamente engumfundisi ndathi yini nohlobo bami kwiveki yabo yesithathu ndakhala ngokuya ndakhala inyembezi ayekuzenzisa ndathi yini abahlobo umuntu opesimazi sisihlala naye siphila naye namhlanje aphumele emontshwala singamani uba uyokulahlwa phi ndakhala inyani ndacela nizomkhupha apha kule jabs aphuma simbone somlahlaphi ndithetha inyaniso kayobo abafundi abaphuma eKapa befake i-velvet ezinatha yamoya umuntu bawugcwele kule ngathi ke mina ndincede madodana okuba nje aphume endihlala naye phila sisihlobo namhlanje ngoba ngasathethi umkhanyela ndingalahle njengenje ndingaba nokuyolahlwa phi ndakhala hayi ukuthi kukufarasa hayi bavuma and abantu abaphucukileyo kwabuhani abantu abaphucukileyo aboma indleko angeke ingenise isidumbu uyashabela esimnyama izaba nesimnyama hayi ndathi isinyama sami sahlandwa nguyesu ngegazi lakhe andinasimnyama mna uyesu walihlamba igazi lakhe lahlamba izono zami andinaso isimnyama ndingabafaka noba incwaba bebimoshwari yabo ngenandaba bazokuphuma ukuthi bokulala ndithetha ukuthi ke mntana bam imfihlo yam yileyo ndingumuntu ombi uthixo nam ndiyazazi uba ndingumuntu ombi kodwa angandigweli uthixo ngezenzo zam asoze umakhulu akazi njalo naneleke ngoku nanele le nto ndithethe kakuhle nje ngoku elaka mapassage libuyaphi ke la elaka mapassage no passage libuyaphi no passage yeah mamela ke tata ekhaya xa uthatha ushiyo emzini unegama olithiwayo okuthiwa nobani bani yabona nomanage nobani okanye nje ngegama lesikhozo elingangaziyo kodwa ke liyabayala kodwa ke lithiwa ngumama kaMapoma uMapoma lo umfundisi wayengumfundisi lithiwa nguye kodwa ke igama lami lasemzini ndingunopassage wahamba ngami okay into nabantu abayithathi ngalo abayithathi ndavuya nepassage ndandithanga ngimfuna and yesibini ndendingani ndendele indoda lendala hayibona ndifuna uqala nelisithi abantu xa ndizibule kungengomthetho uba ndiyavunyelwa nditshate kodwa hayi akagcwalise iminyaka esebele 21 ndathi la 18 utshata wami kodwa hayi asinangumtshatisa make simlindile incwadi ayivumi uthi andayi 21 utshata ndiyaxoka yiyo loo nto ndathola umntana ndina-19 lo sowusister lo wam first born yam ndibe ne-19 kanti ndimdala
Yeah. So niyana yayivandela. Hayi Kodwa sayiva. lo passage thika mama kaMapoma lo mfundisi. No passage. Wathi no passage kweka. Bona ke ngenyuka wayemagama yangaminanga into ba ndaba ndanthathwe passage. Anginqande inkomeni ndo. Yeah. Ndiyamalusi mina. Yeah. So utshwala ndawukazi ubusele. Ndimlo ndini. Ukuba. Yeah. Ichuba. Thanda athi ngose libhadla sendifunda ukubhadla. Sethi ke ngiqala ukuhlaba uhlakani. Ichobe zami izindala ephufumi. Siyahawula, siyahawula. Hayi amhawula. Hayi alohlula lesitshwale. Uchuba indala ithi la zange ngilinganise lo ngiqhulu hayi. Salohlula ezo zinto. Siyazi nohlula. Sizwe ke izinto ukuhlule. Kodwa ke ndacela kusekuthi andina mama andinatata ndiyinto nje ndilasibona ekhaya yonke hayi ndiyalibona ndaneso kwaMapoma that's why ndisafela kwaMapoma namhlanje bandithatha ndingaka bandikhulisa bandisengele enkomeni ndancanca enkomeni kwaMapoma that's why ndibathanda abantu kwaMapoma siyavana Hayi sayiva. No mamkhuma nonke nibuya eliframe. Umamkhuba ebesiya udade bonina nami ingudade bomama ngokuhlangana kobuqithi sidibana endlini eyi-1 utata unibe ngutishara siyonqusha mna nomamkhuba lo uJoyce mama umakhulu wakhe bamangala abantu abazinto bahlale benjalo bazoyifumana into kodwa umamkhuba biube umamkhuba belekamera lekaDoris lokho umamkhuba apho nomyela kana madoda bakhe umfundisi wenzelwa imbele kule kamera ehlala nihlalaye ngihlala naye ndingathi uthi eklasini ehlala nami isikhaya umamkhulu niyavana nitha Hayi siyakuva. babalisele baqalele umamkhuba uJoyce ukogolwa nomaliso wayehlala nami apha endlini yawo sihlala wafumana ezitandi uzozokwazi ukufumana indlu naye kamnandi ngoxolo nodade bomama wakho lowa ululu hayi bazi bonke nomyeni kaLungu nabantwana hayi kuzi ngibabamba besitratweni unomama walo usesibarwatara kwakwabo ekhaya inkoto elalini kude yini isibarwatara bakuthi sisidibana kwatisha runile engutisha sesifundisa utisha runile uze sendibona lo aelokusha ulide Itrain apha ePimville behamba phi itrain? ayisuke lasifa ingena phakathi ba useyiforage apha iforage apha kulinywa khona ilusin ingena apha phakathi iyoma pha istation inqo imeke apha ngenanda uqhi esiphelela phi station apha phezulu phezulu phaya abangwathaya ngase Roma. yisuka phela shini iphelele phaya Roma. ingene kunamasimi ngapha akulunywa ko ilusini kulezindlu ngapha ingwebelethe bethe phakwezo indlu train Phakathi kwezindlu. esoni street Solid straight. esoni train apha ingene yakho soni Sony Street. Okay. iyawufika besoni ibuyele emuva udriver aphume ba azongena ngapha Abuyele emuva. Usakhumbula mhlawumbe istation ukuthi siphelela phi? Kuphi ePimville? ngasesoni street So njengoba isoni nje asayazi kukuphi manje? Because abanye bathi ngase Roma itrain istation besiphelela lapho le phambili hayi kuseduzana phambili nyana.
So wena amabhunu azange gijimise. hayi amavulu hayi apha Azange kuhluphe. abarabishileyo ke babedibana nabo nguburabishi bebeshuka la mntana mangivakashile gogo la ngivakashile uSipho hayi Amabhunu. Sambe Yeah. ye Ngagqoka sambe. ugqoka sambe into nabo ngathi ubona Ngetotshe. Bastot ubani lo ubani udlavi buka buka udlavi ngambe nyenyofisi Eish. abantu abamnyama ngejamani wanithetha andifuna ukumenshini igama lomntu ngoba abafanga bonke abo bantu banezinto izizalwane batata bathatha utata kamyenakho bamthatha bendini ingabantu endibaziyo bendazi nabo bamthatha emdala umuntu emdala ndizakwegama lomntu kurabish oku babesenziwa ngamabhulu nabadibana bamnyamnyamnya umuntu emdala iqheka bamhambisa Bamsa. oluhambo lelo kwakhe angakalali apha nakusowala umuntu emdala baphemithi yo Oh. ndisake ke mntana udlavi noku obusebantwini amabhula bentonye kule nto nayo bazoyithatha ngeplani ethile ngathi abantu angangoyo thatha into yakho masibhale edongeni lonto masibhale edongeni bangabanga uba ngabangabubuko sokuyibhale edongeni Eish. So sisi makhulu so uma unesivakashi kufanele uripote e-ofisini ukuthi unesivakashi bangavumeli ukuthi la endlini kungabikho umuntu ongakusuka umuntu okwaziyo akumoshi umuntu ekwazi ayi ukuthi akakwazi umuntu omnyama uthi ubuye lo yoqeba pha eofisini. ndithi kuwe lo mntana engumntana wase-Orlando wabulwa ngabantu abamnyama Eish. Ibhlungu. engokwatshabalala nesenemi yakhe Yo. So njengoba nikhula makhulu imali ebesebenza ngexesha lakho bekuyimali i-half cent ibikhona encane engangekho isekhona itiki. ukho i-half penny engathi inkonzo inkulu i-half penny Okay. ibhalwa ngoba ngu-D 1D penny Yo. Ngisasena. Yo. Sikhona. Kwanti sayikhumbula namanje. Hey. yakroni kaloku yakroni ndimqala ngayo ndingayedla ndiyaziyo Eh. mna lo ipeni ingu-1 nangoku nesitapho sakhona siyasho si-1D kwazadala ngiyakubona intasi 1D ipeni i-half cent i-cent itiki sazi namagama zonke zona Ukhuluma nge-half crown usisi. ukhona ke nale kuthiwa ke i-crown Oh. i-crown ikhona i-half Eh. yazi yabe khona yazi crown imali besiyisebenzile Eh. Bothenga ini ngepeni. ulo mntwana itiki bothenga besinayo isukela wotiki isovereign yayazi isovereign le mali kuthiwa isovereign awuya athi bothengani ngetiki sikaloku izimali ebesizisebenzisa thina Okay. asezekho azizikho Azisekho ngoku. Xa uphethe itiki. iflorin eyazi yenye iflorin iyodwa florin have a crown ne-crown njalo njalo ndokokuhlukana kwayo Isonka ngetiki bosithenga. Isonka sizani ngetiki. uma unetiki bothenga isonka bothengani ngayo ngetiki yo yezuka i-6 penny ihalf Esonka. ungayithengi Ilofu. nomuntu abafika special izawuzana ihalf ilofu yo into enkulu lo Ilofu ne. Yo, hayi no. Bekumnandi musike ngexesha leni. ayo Bekumnandi.
ngathi sikhule usenza and xa wena usebenza e-railway unephepha yokukhwela ngayo mahala ekuthiwa yi-PTO ubunayo unkosikazi wakhe yagoduka ndiyakunika mna uthatha inkosikazi yakho wena Yeah. ngemali ye-PTO yam Yeah. The PTO yeah. Yeah. iboleka nje ukhwela The PTO sis. uthi sasi-PTO P10 over uzabona wena bakuthiwa Yeah. So PTO yini please turn over. over Oh buye nga. Uyithene ngapha. ayisho kanti lo yitsho hayi ngeke niwandifunda ngikhathala Yeah. niwandifunda ngikhathala Yeah. bangelani ithatha inyanga ezintandathu kwalihlanga nkosikazi wakuna uhlala 6 months iyaphela yamazi ithatha urhulumente lo mntana osalububu urhulumente laba eqeshweni Yeah. yamazi Yeah. unkosikazi wakhe wayehamba nge-PTO yami utata wasekhaya besenza kwalivele Okay. Ada ni me good. Doesn't last. She bata mama. Ni tata PTO. Kote was akogote kote. Nana yo ndam. Nana ayi ukuthi wenza indawo gogo. Ulasibukisa ngoba ithethi nana yo. Nyanga ezidana uhlele ekhaya ngeke uzakubuya umuntu ubuyayo. Singekapheli zanyanga. Qasiphela noma qane ekuzeni qazaphela uphela. Yabuya. Uqala phansi enye futhi PTO. Mahala futhi nongahamba futhi next ni month after next Yeah. or next uyahamba ngayo liphi ayike Yeah. So ukugula makhulu ngexesha lenu. Ukugula bokukhona ukuphi? kahle ke ayibona ngani kama amandishi kuwe yabona ibri yebo ibri wakuna clock ankulu pha ibri iclock athi nqo betha kabi njalo sesithi town hall kithi bazonto akhaya ngelo xesha ke bitho ukhala lathi yakusho ngo-12 o'clock nonke stop nime ngiyathandaza ngelo xesha ngiyathandaza nemoto zime nemoto nabantu one stop uyazihambe after nithandaza kumonyanzelekile ixesha lempilelo ukugula hayi balawegula ngezigulo zabo ke bantu mna zange ngibe Ukugula kubantu bakho njengam lo njengabantu abangithi bafile abakubulawa ngasisifo ukugetyengwa zange ngibe nayo ekuguleni andinasi zange ndihambe esibhedle bonke abantu alithwala isikhaftini lento bolumntana ovukisileni hayi ngiyithwala esikodweni ndela ndikuza nje moshwari zothatha umntana ndibonge ndithi ndiyabulela baba konke ndithi ndiyabulela baba ndibulele nje ayikho into ezayenza ithetha ukuthi umntana endikwazi ukoko ekuguleni iqhakazi lalapha ekhaya iqhakazi umnikazi walendlu utata wendoda yakwam wayemdala wayengeyandanga apha kodwa ebhatalela ekhuthele elima apha egadini ibeke isaka lapha abantu uzawuhlala phansi yalima angaka amazambane ibhitruthi apha ekhuthele zange agule emdala waseje waqeba ubudalanyana wasigayi ekhona ilala kule kamera emdala wena Abangani bakho okhule nabo baphi bona basekho? hayi bangishiya washiya yashona ngabantwana bami Hawu. hayi awuthi kodwa tuyonza beka Abangani bonke bahamba. Eish. bahamba abantu bami ndabukele kokushona namndala ndela uthanda ukuthini uthi ha
asenantanga khona ngoku Eh, umntana wamlayo ondishiyekelayo awuna ntanga apha. hayi Yo. nabo makhelwane Hayi kwintanga yakho apha. Yeah. Ngena. Eh, nangu umntondo wam Nangu. akabonake nansi intanga yakho. yo Nangu. ngaphandle kuye ngoku Eh, yabona mntanakhe. jonga Okay. lasibholi yam Eh. seyindala nayo Eh. kodwa le nto embi ke nyana ndiyakuthanda ndiyavuya ngoku No, siyavuya makhulu. ndimoshowa njengabelungu abanejelasi ndandinoba ndithethe into kabatata banga nendixoleleli niyaniko Eh. kwabantu bangaka kube lilisi ngowuphi umntu ondimodlulayo sekuke kuba ndimdala ndinganqunywe lonqunyulwa Hayi. utheni le nto kuboto ndimdala ndibanga ndiphi imali Eh. iphinde ityentoni ke mna ngokuba ndikhule abantu bebakekimi isirarha ke ibandisirarha ndityentoni ke ngoku Abafuni ngemali yakho makhulu. Hayi mara uzayifumana. hayi imali uyayifumana imali lebona irayithi hayi lo akasaphili lo sahola Hey. bathi hayi akasaphili nakarejiste butsha bazoba neproof wasayini ndiyavola nawo mntana wam Hey, ufola nayo ipension. ifemeli yakhe naye hayi futhi makasudende kodwa ndiyambonga uthixo Ya, no siyambonga. Ndiyambonga nathi mntana uThixo. wami. Hayi, siyambonga nathi. ingathi le nto ndiyithethayo ningayithatha niyithathe njengoba yinyani Sifuna Niyayithatha njalo. njengoba hayi inyani hayi ukuthi bayithatha Inyani. nenyani Sifuna yona le umyeni nyanga. wam kodwa ke ngoku apha hambofuna idigri indoda ibhubhile ewe ibincwadi andinayo ndivusile ibidigri isana kutsho ngo ndizofuna ubudala uba ndiphiwayo Wow. wena ungathi umuntu engangani umbuzo into yedigri wakulinda umthetheshatha wam ndadivosa nini idigri ezayezantile noba ndisenayo ngoku ayitywanga ngamakundwana Ayityiwe makondwana. kodwa wathi uyehova ndiza kubabonisa yagcinakala safe ndizoyifumana ngathi fresh ngoku Is it fresh? idivosi Yeah. ndihambile ndiphuma kwabhlovaleni ngeenyawo ndihambela idivosi Yeah. Nayi no. kodwa Yeah, ipatata bayikho ayizi kodwa uzukuyaphenduzeke ngokwaphethoziphela irhawutile ediviles ndayifumana ediviles idigri divorce yam Particulars. yo ndimxelele uba seyibhale esingqondweni olutya ningayongezi Ibenjani igoli xa ukhula? yu igoli ibintle ngela xesha lethu Yeah. yu mntana ibintle yu Yeah. oh igoli yu inyani ibintle Beyinhle. mawuyegoli bofakane Yeah. kwayikwayi Eh? ekhumbula usozithenga kaloku njengonkosini bhadile nam uthenga kuphi hayi into ayizolele emashophu bowuthengaphi ndithe ngose ndisisebenzele nam ndizazi ivenkile hayi leyo tothenge phaa eplatformini Yeah. nangoku ndiyakubonisa mna ndingakubonisa Yeah. amakhadi Yeah. awuworth ohlworth Yeah. andinathengi mtheni Yeah. ndinazo ikhadi zabantetfana Yeah. Yeah. umntana wam bekenxiba i-atlas Yeah. edgas Carpets. carpets Yeah. laphana ngasekhoti laphana lebhank nandala ulisa Molweni kwakhona. Intanga yakho le. molo ntanga yam Intanga yakho le. molo ntanga yam Yeah. uthi ke ngathi umandele uhamba nosisulu Yeah. nosisulu July ngoJuly Eh. hayi ndaproduce ngenza kuzo umntana ozakuba Yeah. sisibonakalise Yeah. 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 sisibonakalise Yeah. Sisi kunjani? Ndiyaphila futhi Saphila. njani?
umama wakho ke lo ngumama lo una 102 this year. eh Ufila kanjani sisi? ndiyavuya Ndiyavuya. uThixo esasiblessile ngaye Wena uhamba phi wena eminyaka? ndilapha ku-62 So nawe lenyanga ezayo zabe zithi 62 so uzofika nawe ku-100 years. hayi ndizofika Uzofika. hayi ndizofika Yeah. Kahle nje. hayi futhi andawuthi Ne futhi nathi xa sifika sozapha sicheke wena. awume ngomnye nje umntu yeah ngizomela nto nitsho ndime ngomlenze nitsho Usho njalo. nida nichini Weka lokho sibona. Yeah. awume ngomnye nje umnye Khawume mlanzo ngisibona. bima Hey ene nawo. Hey ya umile. ya ngani Yeah. hayi mama ngisho kanjani Umile akancazela. Akancazela. Umile akancazela. abenze nje abenze nje balokubona lento yabo hayi shento hayi uyawubeyoze zafumana ntanga zafunda ngam ngiyathola hayi kodwa kodwa imbi kumnandi njani makube mnandi ba makube mnandi bebahashela umakhulu into nje bazele Siyabulela makhulu manje. Ufuna ukumbuza something. Hayi no. Sabulela na sisi. Sibonga ukuthi ufike man. Sithe langana namhlanje eziku June 16. Usakhumbula? ndiyamazi Usakhumbula kwenzeka no Mandela babagwetjwa nini no nabo bangena nini Robben Island hey i-date ndithi Isahleli. zisahleli everything. hey Ubhale yini igama lakhe nesibongo? nese uyayibona signature Yo hayi siyabonga man. Sibonga nawo mabhoti ngokuthi usigadele nokhaya nokhaya Uno passage. Sabulela. Uno passage. uzawalikhaya labo ndihamba mna ngoku uzawalikhaya labo Uyapi? bambiza kalo ekhaya Phi? apho ndivela khona awazi Oh, china wahambi. khaya le Wahambi ukhaphe ekhaya ku-apha. Ku-apha. likuphi lelo elokhaya khaya lethu Eh. basithi kusekhaya sazahlekisa Yeah. ndika masizame nje ukuthi silungise indlela sicele silungise Yeah. Hey. hayi fundibele ndiyaqonga nditshewandela babandibona ukuthi babona ukuthi eyiqhaza nalini ningalinge niyifake ebhokisini kunguya Utshilo kaloku, siyayazi loo. yalengaswabhokisini Ndathi ndazayithatha. engaswabhokisini Yeah. eseyiregula itshise elonqoje ninike nongubani ohluphekayo fana nami Ingafakwa ebhokisini. Utshilo kaloku ndathi ndizayibhika mna ndiyayithatha wawutshilo. Uzayithatha ke usisa. uzayisebenzela Yeah. Ndayisebenzela konke phaa kulaa orange farm. Uya. Asizinikwa kunikwa amaxhagwazana. vele Thina sinikwa iphinifu. nizawuthi Nanza organize. Nomakoti naye kumele athole. enzela umakoti wami lo niyamamuluntsha ngam sasanimenza ngathi intombazana umamaaa Yeah. Yeah. akandimshiyi kakhulu so ke ndangibeka kude I'm sure 36 ne somewhere lapho. Hey. Yeah. uthula ngakwe wandithi igama wathi ngunokhaya Unokhaya. Yeah, nokhaya. Yeah. intena ke songamake ngokuba ngathi intombi yami Yeah. Yeah, no siyabulela makhulu nomakoti. kobulela mna abantwana bami Nawe sisi siyabonga. Bulela mna. Si blessed kaloku apha ePimville. Asandiveli nje ePimville nje. Because angazi ukuthi ukhona umunye undlu. ufika kule khona umakhulu akekho ungeke ulahleke wehle etekisini yo ndiya kwamakhulu umakhulu hayi ndiyamazi bazofika la igate Ne? Yeah. Hey. oh ndobulela abantwana bami Yabulela thina lokho. kanti ungihlala kuwona Ezone 4. zonto
Don't go. Zone 4. apha Matshakani Ngibeke kahle singiza njalo kho. Nansi ya. ifunda khona le Ezone Fanele. 4. Oh, ngifunda khona. Ebavendi Emavende. asihlobo Ayinjalo makhulu. kodwa nje ngiyabulela Hayi kubulela thina. Sabule. Sicedile. Siyabusha. uyomsebenzi dala Peter andaphiwa lo mkhono ohlutshwa kodwa apply okusha Usho manje. Aw ulo undixelele uvuyiswa ukuthi bathi fanele uzo apply so aw andikakayi ku apply U-apply. mna ngithi ngomso kwakuba ngoku ngithi ngoku yeah andithi kusasa kususaye imini xa kuba ngoku ngithi ngoku yeah ndiyenze yonke loo uyenze yonke nto yonke loo nto awukhona yangakhowa yeah okay ndiye lasejorisini Pho makhulu so busuyejolisi. Umholo u-applyele ne. Bathi uzowuthola nini? mandihambe ngelayini le Leyo i-out makhulu. I-out le uzothola nini umholo next month. Oh, next month. July. July okay Okay. no I know sabulela Okay.